Hocam başlayın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Allah adını zikredelim evvela vacip oldur cümle işte her kula. Allah adını her kim ol evvelana her işi asanide Allah ana. Allah adı olsa her işin önü her gizemter olmayanın sonu. Ola ki rahmet kılal padişah, ol kerim ol rahim ol ilah. Birdir ol birliğine şek yoktur.
Gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Ya İlahel Alemin, Yüce Resulün Muhammed Mustafa hürmetine ayağa kalktık. Bizleri dünyada onun izinden, ahirette nurlu yüzünden ayırma ya Rabbi. Bizlere cenneti ve cennete götürecek hayırlı işler yapmayı nasip eyle. Cehennemden ve cehenneme götürecek kötü işlerden muhafaza eyle. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Berat gecesi hürmetine beraatini sağ elinden alanlardan eyle.